Pozdrav svima! Ovaj tutorial se odnosi na sve one koji su naučili glas R, a imaju problem, odnosno poteškoće da ga koriste u svakodnevnom govoru. Naučen glas koji koristite u govoru može da zvuči nekako naglašeno i stegnuto. Kako bi bili sigurniji i opušteniji, pokazat ću vam neke od vežbi pravilnog disanja. Pokušajte da opustite ne samo jezik, već ceo gornji deo tela, što se odnosi na mišiće vrata i na ramena. Pravilno disanje je iz stomaka. To znači da nećete opterećivati niti pomerati ramena, već ćete disati iz stomaka. Kada udahnete na nos, stomak ide unapred, a kada izdahnete, stomak ide unazad. Kada koristite glas R u govoru, na primer kroz reči ili rečenice, napeti ste jer ste suviše usredsređeni na sam izgovor glasa. Pretpostavljam da vam je u tom trenutku ukočen ceo gornji deo tela, pa samim tim i glas R nekako zvuči suviše stegnuto. Evo na primer, izgovorite glas R, stavite ruku na vrat. Ukoliko malo osetite pritisak ili napetost, to znači da niste dovoljno opušteni. Mnogi moji učenici sa kojima radim često me ne shvataju kada im kažem da probaju da se opuste, da lagano udahnu vazduh na nos i da izgovore glas R. Jer taj problem sa izgovorom glasa i uopšte korišćenje glasa R u govoru nikada nisu dovodili u vezu sa držanjem tela i sa disanjem. Zato je veoma važno da obratite pažnju, odnosno da postanete svesni onoga šta tačno radite. Na koji način udišete ili izdišete vazduh? Gde vam se nalazi jezik? Da li ste opustili mišiće vrata? Da li pomerate ramena? Prosto morate da postanete svesni i da razmišljate o svojim pokretima. Kao što sam na početku pomenula, sam izgovor glasa zavisi i od intenziteta izbacivanja vazduha. Ovu vežbu možemo da probamo kroz izgovor glasa S. Glas S možete da izgovorite sa slabijim ili sa jačim intenzitetom. Na primer, ovako. Ili probajte da se igrate sa svojim disanjem otprilike nekoliko minuta. Glas možete da izgovorite snažno ili malo slabije ili tiho, odnosno glasno. Jer morate postati svesni tih razlika, kako, odnosno na koji način udišete ili izdišete vazduh, jer disanje ima važnu ulogu u učenju, odnosno u vežbama koje sam pokazala za izgovor glasa R, takođe ima važnu ulogu kada glas R koristite u govoru. Obavezno, kada osetite umor ili neprijatnost, napravite pauzu pa nastavite. Ukoliko ste uspeli da razradite stomačne mišiće u skladu sa pravilnim opuštenim disanjem, onda polako ubacite i glas R. Sa ovim ćemo i završiti ovaj video tutorial. Za sve dodatne informacije ili eventualna pojašnjenja možete me kontaktirati putem e-mail adrese koja se nalazi ispod videa. Vidimo se u nekom od narednih tutoriala. Pozdrav!